ulazak u Europsku uniju i NATO će zasigurno privlačno djelovati na ulaganje iz inostranstva. Da li je i to potvrda jedne prilično raširene teze da u ovom trenutku mnogi strani investitori nemaju dovoljno povjerenja u vladavinu prava u Crnoj Gori i zato je izbjegavaju, ne žele da ulažu? Ne, ja ne mislim tako. Ja mislim da je ključni problem, ključno pitanje za američke investitore to što oni ne znaju o Crnoj Gori. Mislim da dio problema ovdje je da Crna Gora postane poznatija i da pokaže prednosti ulaska u Crnu Goru sada prije nego što uđe u Evropsku uniju. Nije dovoljno imati reklamu na CNN-u, očigledno. Reklamu Crne Gore, turističkih potencijala. Znam, sviđaju mi se reklame na televiziji, to je dobro, ali mislim da mora da bude više toga.